Kura o Ōmanaia, we learn to take care of Te Ao. We compost, recycle, eat local kai and work with our community to make a bigger impact on the environment. Ko tētahi o ngā tino mahi ki Te Kura nei, ko te mahi tiaki taiao, mā te mahi ki te tau o te awa, mā te mahi haere ki te moana, whakapaipai ngā taha moana, whakapaipai ngā taha awa. Tērā tētahi o ngā tino mahi o tēnei kura, ka mōhio pai rātou ngā tauira me pēhea te tiaki i tō tātou taiao, ngā wāhi katoa o tō tātou taiao. Tēnā koutou, I whiriwhiri tirohia ki ngā pikitia, ko tēhea te wāhanga tika mo ia pikitia. Ko marama? Hau tēnei? E raki tēnei? Ko te hā tēnā? Ko te whenua tēnā? Ko te mahi tiaki o te taiao, he mea nui ki Ahau. Nā te mea hihi ana hau ki te kiti. I ngā uri whakatupu, ko rātou mā e pakeke haere ana ki te tiaki tō mātou taiao. Mā rātou e tupu haere ana. Me he mea e pai ana te taiao I tēnei wā, e māma ake te whai atu I taua huarahi. Make a hole, the compost in, put the potato in, and cover them up after. If you can grow your own seeds, you can look after yourselves. You can do your own medicine, your own kai, everything. You can grow things that can give you shelter. You can grow trees for your grandbabies so that they can cut them down and build themselves buddies on places like this. You can learn about composting. Composting's a biggie. And the other thing is you can talk about nature with your friends. This, on a beach, there was, we eat our food and some of us don't eat it all and we put it in our scrap bin and then we give it to and then somebody picks it up and give it to the community garden and we have some soil. Isn't it amazing that all your fellas nugget from Kura turns into compost that can go straight back into the garden? So what do you think Rose is going to do with that bucket full of wairākau? Put it in the garden. Aye. I think small actions can make a difference because you know what? They're the simplest and they're the easiest to do and we can do them in great numbers. And so if there's millions and billions of us doing small actions every day, we're going to get momentum. And those small actions can be things like riding bicycles, planting seeds. We hang our clothes on the line instead of a dryer. Ka hoko au I te kākahu hangaroa. Ka mahi hangaroa o ki te kūwhai. Ka ako ahau mai I oku kaimata. Ka whakawetonia ia e au ngā rama, ka kore e hiahiatia e mātou. He mara kai tāku. We fits friends
so things can last longer. Ka haere marunga mo toka mātaiko aku whānau me aku wā. Ka tautoko ahau I tōku hāwhuru. Ka eke ahau I te pahi ki te koro.